we have the dancing partner. Ang atong kapitan na hadao Irene Lazara to be paired with Attorney Anthony Palibutan Pianes. Masayaw nila ang KURATSA, papanisan liwa ang atong bisita na tagadin ni gihapon ang naging kapikas sa kinabuhi, Miss Jennifer Fernandez. Okay, natong magpadis sila, Honorable Florencio Silio and Mrs. Jennifer Fernandez.
nga salamat, Miss Jennifer Fernandez. Kopoy pakpak ni Kabat sa Elvin. Kadamo gyapon nga salamat. Ang atong kapitan, Kabarangay Bantayan, Florencio Silio, the